Svima, počinjemo čas srpskog jezika. Pošto vam je probni završni ispit 22. aprila, danas i na sledećem času obnovit ćemo dela iz književnosti. Danas ćemo obnavljati 5. i 6. razred, a na sledećem času ćemo obnoviti 7. i 8. razred. To vam je onako i svežije, znači malo da se podsjetimo onog što ste ranije radili. Ja ću sad sve da vas odmutiram, da se čujemo. Da možete da dižete ruku, ja pričam dela redom i najosnovnije njihove karakteristike. Ono što onako bi trebalo da vam služi kao podsjećanje i što vam je najvažnije što se tiče tih dela, a vi možete da podignete ruku ukoliko negde vam nešto ne bude jasno pa da pitate. Znači, 5. razred, u 5. razredu što se tiče narodnih lirskih pesama obrađivale su se mitološke i obredne i običajne narodne lirske pesme. Ja sam ovde izdvojila ono što vam spada u obaveznu lektiru, a pored toga vi ste radili neke pesme po izboru, taj izbor iz lektire ne dolazi na završnom ispitu, znači radi se samo dolaze u obzir ona dela koja pripadaju obaveznoj lektiri. Mitološke narodne lirske pesme prepoznajemo po tome što govore o nekim mitološkim bićima, najčešće se tu javljaju vile koje su potpuno personifikovane, prikazane kao ljudska bića. Obrađivali ste pesmu Vila zida grad, ona pripada književnom rodu lirici i govori o tome da vila zida grad ni na nebu ni na zemlji, već između na oblaku i kako izgleda taj grad, vrata grada i tako dalje. U pesmi Vojevao beli vide koledo, ona pripada obrednim i običajnim lirskim pesmama, odnosno podvrsti obrednih i običajnih koje se zovu koledarske pesme. Sećate se kad smo govorili o razvoju srpskog književnog jezika, da smo rekli da su Srbi negde u 9. i 10. veku primili hrišćanstvo, da su pre toga bili mnogobožci, odnosno pagani. Deo tih paganskih običaja zadržali su i dosta kasnije i vid je slovenski bog. U pesmi Vojevao beli vide, znači vojevao znači ratovao, govori o tome kako se on vraća iz rata. Znači ove pesme su poprilično kratke kao one lirske narodne pesmice, znači neku osnovnu temu i osnovnu pojedinost prosto da zapamtite. Pesma Đački rastanak Branka Radičevića je poema, ona je onako prilično obimna pesma, vi ste u čitankama imali odlomak, govori o tome kako se lirski subjekat oprašta sa Sremskim Karlovcima, to je mesto u kojem se on školovao i priseća se dok se oprašta, znači na završetku školovanja, priseća se nekih značajnih događaja iz svog školovanja. Pesma o pesmi Jovana Jovanovića Zmaja pripada misaonim pesmama, govori o tome kako pesma deluje na ljude, kako pesma deluje na onoga ko čita, da ona zna da ona daje ljudima snagu, da ona ljude hrabri, da može čak i da izleči u nekim teškim trenucima. Znači o značaju pesme, same pesme po sebi, zato se zove pesma o pesmi. Zimsko jutro Vojislava Ilića je opisna ili deskriptivna lirska pesma. Prikazan je opis zimskog jutra na selu, znači sve je mirno, sve je tiho na početku pesme. To se zovu takvi motivi gde se ništa, gde je sve mirno, gde nema pokreta i zvuka, zovu se statički motivi. Međutim, u drugom delu pesme pojavljuju se dinamički motivi, prolazi selom lovac sa psima, on je sam pokriven snegom, znači sneg pada i po njemu i taj njegov pokret i zvuk tih pasa donekle remeti taj mir na selu. Pesma Domovina Dušana Vasiljeva, sam naslov vam kaže da je rodoljubiva lirska pesma. Znači, domovina za lirskog subjekta nije samo prostor, nije samo prosto zemlja. On kaže domovina to nije mrtva gruda. To je za lirskog subjekta domovina su svi naši snovi, sve naše želje, tajne, radosti i tako dalje. I znači ovde je domovina personifikovana kao živo biće.
Pesma Polje, Pokošena livada i Leto na visoravni su 3 pesme koje pripadaju deskriptivnim i opisnim pesmama. Znači, autor pesme Polje je Jovan Dučić, Pokošene livade Desanka Maksimović i Leta na visoravni Stevan Rajičković. Spojila sam ih ovde kad govorim o njima zato što sve 3 pesme opisuju leto, znači to su opisi letnjih pejzaža. U pesmi Polje Jovan Dučić opisuje letnji dan u podne, opisuje kako izgledaju ječmena polja, da je ječam sazreo, ali pored toga što opisuje prirodu, on opisuje i te životinjice u polju, mrave, cvrčke, skakavce i tako dalje. Znači cvrčak peva pesmu najdužu u letu, mravi se tako prikazuju šta oni rade. Znači postoji pokret, nije samo opis prirode. Pokošena livada, livada je prikazana kao živo biće, košenje livade Desanka Maksimović predstavlja kao neku bitku u kojoj trave ginu, ljude koji dolaze da kose livadu ona naziva divovima i smatra da oni uništavaju tu prirodnu lepotu, znači livada kao da je mrtva onog momenta kada je budu pokosili. Leto na visoravni Stevana Rajičkovića opisuje jedan kratkotrajni letnji pljusak i znači naglo počne kiša i naglo se zaustavi i kako izgledaju trave, biljke nakon pljuska. Šašava pesma Miroslava Antića, ja pretpostavljam da je vi skoro svi znate. To je ljubavna lirska pesma, govori, znači lirski subjekat je devojčica koja razgovara sa svojom majkom, majka je pita šta se događa u njenoj glavi, ona kaže da se tu nalaze dečaci, razni dečaci, smeđi, crni i plavi i tako dalje, znači govori o prvim ljubavima, o prvom zaljubljivanju. 2 pesme Branka V. Radičevića. Znači, zašto je stavljeno ovo V? To je njegovo srednje ime, da bi se razlikovalo od onog Branka Radičevića, autora Đačkog rastanka i romantičarskog pesnika. Znači, u pitanju su 2 različita pesnika. 2 pesme koje pripadaju porodičnim pesmama, Kad mati mesi medenjaki, Kad otac bije. U pesmi Kad mati mesi medenjake prikazana je atmosfera u kući kad majka mesi, naročita pažnja je posvećena na mirise koji se šire kućom, a druga pesma Kad otac bije govori o tome kad dete prekrši, kad napravi nešto što ne bi trebalo, kad uradi nešto što je nedozvoljeno. I onda kad treba da bude strog i da kazni sina, otac to čini na neki najblaži mogući način, znači ta njegova ruka kao da i ne udara, potpuno je blag u izvršenju tih kazni. Poema Vašar u Topoli Dobrice Erića opisuje vašar u mestu Topola, znači prikazuje se gomila ljudi koje se nalazi na vašaru, trgovci, odnosno prodavci, ljudi kupci, ljudi koji dolaze da vide šta se na vašaru dešava, znači sve ono što prati jedan vašar u čitankama vi obrađujete odlomak iz poeme, ona je onako poprilično obimna, pojavljuju se dijalozi, zvuci i tako dalje. To je što se tiče lirskih pesama, znači 13 lirskih pesama se obrađivalo u 5. razredu, od toga 2 pesme su narodne, Vojevao beli vide koledo i Vila zida grad, a ostalih 11 pesama pripadaju umetničkoj ili autorskoj književnosti i malo smo se podsjetili, uglavnom je tu reč o opisnim ili deskriptivnim pesmama. One se obrađuju najviše u 5. razredu zato što su one najlakše za tumačenje, znači jasno se vidi o čemu govori pisac. Lazare, možete ponovo da pogledate i da sami prođete kroz sve ovo, a dobit ćete spisak, znači rekla sam vam danas prolazimo 5. i 6. razred, isto ovako ćete dobiti i za 7. i za 8. razred.
znači trebalo bi onako s vremena na vreme da vi sami, vama će sad to dok ja pričam, verovatno sve izgledati manje ili više poznato, ali opet kad vam se padne neki naslov pesme, pa vi treba da se setite autora, za neke pesme to ide malo teže, zato bi trebalo, ne bi bilo loše da ovo kad vam bude poslato da odštampate i da stalno nekako vam bude tu pri ruci kad god radite srpski da možete da pogledate. Došli smo do epskih dela. Prvo imamo narodne epske pesme. U 5. razredu su se obrađivale pesme koje govore o Nemanjićima i Mrnjavčevićima. One pripadaju pretkosovskom tematskom krugu. Pesma Sveti Savo govori o tome kako su se okupili, narod se okupio ispred jedne crkve i pitaju se gde je nestalo ogromno blago Stefana Nemanje. Sveti Savo im odgovara da je Nemanja potrošio blago na izgradnju crkava i manastira i u toj pesmi se nalazi jedan onako katalog manastira gde on nabraja redom šta je sve Nemanja sagradio. Naravno u toj pesmi se nalazi neki manastiri za koje znamo da nije mogao Nemanja da ih sagradi jer su sagrađeni kasnije i da nije mogao Sveti Sava da zna za njih, ali to je česta pojava u narodnim epskim pesmama, znači mnogi od njih su nastajali mnogo kasnije od događaja u kojima pevaju, pa je zato dolazilo do nekih onako vremenskih nejasnoća. Pesma Ženidba Dušanova, mi znamo ko je bio car Dušan, najznačajniji srpski srednjevekovni vladar. Međutim, šta je posebno u ovoj pesmi, to je da pesma ne govori uopšte o Dušanu kao Dušanu i o njegovoj vladavini. Pesma ima jedan internacionalni motiv u osnovi. Još jednom da se podsjetimo šta je internacionalni motiv. To je motiv koji se pojavljuje i u književnosti drugih naroda, on se drugačije zove i lutajući motiv. Znači, osnovna tema pesme i taj osnovni motiv jeste ženidba sa preprekama. Pesma je takođe veoma obimna, vi ste obrađivali odlomak iz čitanke koji je takođe prilično obiman. Govori se o tome da je car Dušan rešio da se ženi i da prosi ćerku latinskog kralja. On ne odlazi sam da je prstenuje, već šalje svog vezira da to učini umesto njega. Latinski kralj pristaje da mu da ćer za ženu, ali postavlja jedan uslov, kaže da može da dođe po devojku sa neograničenim brojem svatova, ali da u svatovima nikako ne mogu da budu njegovi sestrići Vojinovići, zato što su oni navodno pijanice, kad se napiju oni znaju da zametnu svađu i napravit će se neki problem prilikom na samoj svadbi i zbog toga traži da oni ne polaze. Ne shvatajući da je u pitanju prevara, car Dušan se čak i postidi tih svojih sestrića i odlučuje da ih ne vodi. Međutim, njih dvojica kad vide Dušanove svatove i kad vide koliko su ti svatovi brojni, iznenađeni su zašto ih ujak nije pozvao na svadbu i shvataju da je verovatno u pitanju neka prevara i rešavaju da u svatove pošalju svog trećeg brata koji živi sa ovcama u planini već duže vreme i car Dušan ga prilično dugo nije video pa ga neće ni prepoznati. Oni ga maskiraju, u pesmi se kaže mlađano bugarče, znači maskiraju ga u bugarina, oblače mu neku bugar kabanicu, njegovog konja prekrivaju kožom medveđom da Dušan ne bi prepoznao ni konja i šalju ga u svatove. Kad stignu u latinsku zemlju, Dušanu se postavljaju zadaci. Ti zadaci su poređani gradacijski,
od najlakšeg do najtežeg. Zadaci su prilično ozbiljni, da kažemo skoro i nemogući, znači njemu svakog dana se pojavljuje glasnik i zadaje mu šta treba da uradi. Ukoliko to ne bude uradio, neće moći da napusti zemlju niti da izvede žive svatove. Niko ne želi ni da pokuša da izvrši taj zadatak. Jedini koji se javlja jeste upravo Miloš Vojinović. Dušan ga ne prepoznaje, ne zna o kome je reč, misli da je zaista Bugarin, pušta ga da izvršava i on izvršava svaki od tih zadataka. Znači, zadaci su, još jednom naglašavam, onako znači on treba da preskoči 3 konja viteza na kojima se nalaze plameni mačevi, treba da gađa kroz prsten jabuku koja je postavljena na najvišu leđansku kulu, znači na najvišu kulu u tom gradu, treba da od 3 iste devojke prepozna koja je od njih Roksanda, iako je nikada nije video i ne zna kako ona izgleda, i on uspeva da izvrši sve te zadatke. Dušan dobija devojku. Kad krene nazad sa svatovima u Srbiju, još jedna prepreka, znači latinski kralj šalje Balačka vojvodu koji je predstavljen kao neko mitsko biće, kao zmaj koji treba da presretne svatove, i njega uspeva da ubije Miloš Vojinović. On se tek na kraju pesme pokazuje ko je svom ujaku i poslednji stihovi pesme "Teško svuda svome bez svojega", koje izgovara car Dušan, su se donekle otrgnuli iz pesme i postali neka poslovica koja se i dan danas govori u narodu. Znači, šta je bitno ovde? Da vidite da nisu u pitanju Dušanova ratovanja, osvajanja, već da je sam motiv i sama tema pesme može da govori o bilo kom drugom junaku. Znači, reč je o ženidbi sa preprekama. Inače, u svakoj skoro epskoj biografiji tih važnih junaka u našoj narodnoj književnosti postoji bar jedna pesma o ženidbi. Znači, prosto kad je narodni pevač formirao neku vrstu biografije jednog junaka, između ostalog je dodavao i taj deo koji se odnosi na njegovu ženidbu. Znači, pesma nema veze sa istorijom. Pesma Uroš i Mrnjavčevići, takođe iz ovog tematskog kruga, o njoj smo govorili na prošlom času i neću sad mnogo. Znači, šta je bitno u toj pesmi jeste uloga Marka Kraljevića, koji presuđuje kome pripada srpski presto nakon smrti cara Dušana, koji sudi ni po babu ni po stričevima, već onako kako zaista jeste. Da uočite, da zapamtite da su tu braća Mrnjavčevići prikazani kao negativni junaci, i u sledeća pesma "Zidane eskadra" takođe govori o Mrnjavčevićima. Jedino je Gojko prikazan kao pozitivan junak, zato što on jedini nije nije pogazio zakletvu i nije rekao svojoj ženi da ne ide da odnese majstorima ručak. Znači, pesma "Zidane eskadra", i nju smo pominjali, ona ima takođe u osnovi internacionalni motiv. To je da se nijedna znamenita građevina, nijedna značajna građevina ne može podignuti dok se ne prinese ljudska žrtva. I to je čest motiv i u drugim našim epskim narodnim pesmama. Najčešće se kao za žrtvu traže brat i sestra sličnog imena, Stoja i Stojan, znači obično se pojavljuju ta dva imena. Ovaj motiv se pojavljuje čak i u romanu "Na Drini Ćuprija" Iva Andrića, koji je objavljen mnogo godina nakon što su nastale ove pesme i mnogo vekova nakon što su nastale pesme. Znači, roman objavljen 1945. godine, a kad govori o izgradnji Višegradskog mosta, Andrić i tu umeće taj motiv ljudske žrtve da bi građevina opstala. Znači, sećate se verovatno pesme, ona je prilično upečatljiva. Ono što je bitno u toj pesmi jesu i stilske figure.
Znači tu se pojavljuje ona lepa alegorija koju mlada Gojkovica ne razume, kad Gojko kaže da je imao od zlata jabuku koja će mu padne u Bojanu i da zbog toga plače jer ne može da je prežali, a Gojkovica ne zna o čemu on govori pa shvata bukvalno njegove reči, ne shvata u tom prenesenom alegoričnom značenju i kaže mu da će saliti i bolju jabuku, što u njemu izaziva još veću tugu. I onom ko čita pesmu, znači kad vide da je ona potpuno ne shvata šta će joj se desiti, čak i onog momenta kad počinju majstori da je uziđuju u tu kulu, u grad Skadar, ona misli da se oni šale, pa se na početku pesme smeje. Znači, takođe se, kao što primećujete, znači u svim ovim pesmama iz ovog tematskog kruga još uvek se ne govori o bojevima, o ratovima, o osvajanjima, već pesme imaju neku drugačiju tematiku. Pesma Ženidba kralja Vukašina, i nju smo pominjali na nekom od prošlih časova. Šta je bitno u ovoj pesmi jeste, ona je bitna za epsku biografiju Marka Kraljevića, jer govori o njegovom poreklu, pošto je njegov otac kralj Vukašin u svim epskim pesmama prikazan kao negativan junak, a Marko je najveći srpski epski junak i jedini junak u kojem postoji poseban krug pesama. Onda je narodni pevač tu njegovu nadprirodnu fizičku snagu pripisao da je dobio od svog ujaka Vojvode Momčila, a da je pošten, visokomoralan, zaštitnik slabih, siromašnih i tako dalje, da je te osobine uzeo od svoje majke Jevrosime. Ona je u toj pesmi Ženidba kralja Vukašina prikazana kao nesebična, požrtvovana sestra koja po svaku cenu pokušava da spasi svog brata. Kad joj je snaha Vidoseva zavezala kosom za direk od kuće, za stub, ona iz sve snage zamahuje glavom i iskida i kosu iz glave da bi uspela nekako da se oslobodi kako bi spasila brata. Znači jedna potpuno nesebična, požrtvovana žena, što prepoznaje i sam kralj Vukašin i reši da nju uzme za ženu, a da Vidosavu, koja je izdala velikog junaka svog muža, surovo kazne. Što se tiče epskih narodnih pesama, znači to je bilo to. Te pesme su pripadale obaveznoj lektiri. Znači Ženidba Dušanova, Uroš i Mrnjavčević i Zidane Skadra, Ženidba kralja Vukašina i pesma Sveti Sava. Evo vidite što sam vam malo pregovorila, znači taj motiv ženidbe čest u našoj narodnoj književnosti. Sad prelazimo na prozu. Na početku imamo dva teksta koja pripadaju narodnoj književnosti, to su Eros onoga svijeta i Djevojka cara nadmudrila. Eros onoga svijeta je šaljiva narodna pripovetka. Mnoge naše narodne pripovetke govore o Eri kao glavnom junaku. On je predstavljen u svim pripovetkama kao čovek iz naroda koji na izgled deluje prost, međutim izrazito pametan, šaljivdžija koji na neki svoj način uvek nasamari Turke. Znači, vodite računa da su Srbi bili pod turskom vlašću oko nekih 400 godina i da je stvaranje tih šaljivih narodnih pripovedaka bila neka vrsta odbrane naroda od turske vlasti, kao da je narod hteo da pokaže da iako je vojno, znači slabiji, iako je potlačen narod, da je pametniji od naroda koji ga je osvojio i znači tu se ismevaju Turci, najčešće njihova naivnost i to čini Ero. U ovoj pripovedci govori se o tome da se Ero Turkinji predstavlja da dolazi sa onoga sveta, ona mu poveruje da je zaista došao sa onog sveta, znači šta znači sa onoga sveta, da je mrtav, da se vratio iz mrtvih i pita ga da li može njenom muji da pošalje nešto novca, da ponese nešto novca.
On naravno prihvata, uzima Turkini novac. Mi ovde ne znamo tačno u pripoveci ko je Mujo, ali možemo da pretpostavimo da je on verovatno njen sin. Onda kad Ero uzima novac i odlazi, kad dođe Turčin, žena mu ispriča šta je uradila, koga je videla i da mu je dala novac, on shvata da je njegova žena naravno prevarena i kreće u potragu za Erom, ali Ero i njega uspeva da prevari tako što se maskira u vodeničara i kad Turčin krene da ga juri pešice, on ga prevari i uzme mu konja. Turčin se vraća kući bez konja i kad ga žena pita gde ti je konj, on kaže poslao sam Muji da ne ide peške. Znači, oboje je Ero uspeo da nasamari, Turkinja je bila potpuno onako naivna i verovala u nešto što je potpuno besmisleno, a Turčin je prevaren na jedan drugi način, znači i Ero mu uzima konja. U pripoveci Djevojka cara nadmudrila, znači pripovetka ili novela, ta dva književna žanra su prilično bliska, negde ćete naći da je u pitanju pripovetka, negde novela. Novela je obično kraća prozna vrsta od pripovetke, znači to je razlika, jedna od razlika, znači da je novela kraća i da novela ima onako neki neočekivani kraj. Znači pripovetka kao da završi to o čemu priča, a novela kao da ima na kraju neki obrt. U ovoj noveli Djevojka cara nadmudrila govori se o jednoj izuzetnoj mudrosti obične seoske devojke. Njoj car daje neke zadatke koji su poređani takođe gradacijski od najlakšeg do najslabijeg, a ona mu na svaki taj njegov zadatak odgovara, gde on iz tih njenih odgovora zaključuje da je ona izuzetno pametna i reši da je uzme za ženu. Znači, koji su to zadaci koje car daje, to su potpuno nemogući zadaci. On joj šalje neka jaja iz kojih ona treba da izlegne piliće, a jaja su pre toga kuvana i tako dalje. Znači, potpuno nemogući zadaci, ali mu ona odgovara na svoj način i iz tih njenih odgovora, znači ona mu vraća sličan zadatak da on shvati prosto da ona zna da on joj daje nešto što je nemoguće. Car rešava da je uzme za ženu jer je zadivljen njenom pameću. Ona pristaje, ali traži da je on potpiše ukoliko se nekad bude naljutio na nju i rešio da je otera iz dvora, da će joj dozvoliti da ponese ono što je najdraže. On pristaje naravno na to, potpisuje i posle nekoliko godina kad se naljuti na nju, reši da je otera iz dvora, kaže da se pokupi i da ide, ona ga te večeri napije, znači da proslave, pod izgovorom da treba da proslave poslednje zajedničko veče, a onda ga tako pijanog iznese iz dvora i odnese u pećinu. Kad se car probudi u pećini i vidi ženu pored sebe, on je onako prilično ljut, otkud on u pećini, zar je nije rekao da ona ode, a onda ona izvadi taj papir na kojem je on napisao, odnosno potpisao dozvolu, da ona ponese šta joj je najmilije i kaže da joj je on najmiliji u celom dvoru i da je ona kad je odlazila ponela njega. On onda shvata da je pogrešio i vraćaju se zajedno i nastavljaju. Znači taj preokret čini ovo novelom, znači jedna neobična situacija gde ona ponovo ispoljava svoju izuzetnu mudrost. Da li imate nešto da pitate? Jer možemo da idemo dalje sa delima ili treba negde da se zaustavimo? Ne, možemo da nastavimo. Hvala. Žitije Ajduh Veljka Petrovića, obrađivali ste odlomak, autor je Vuk Karadžić, Žitije je u stvari biografija, kasnije, znači to su u stvari, najčešće su Žitije bile u srpskoj književnosti srednjevekovne biografije, biografije svetaca, vidjet ćemo kad dođete do 7. i 8. razreda o biografijama Svetog Simeona i Žitije Svetog Save,
Ovde je Vuk takođe tu biografiju nazvao Žitijem. U odlomku iz čitanke je predstavljen Hajduk Veljkov portret. Na jednom od prošlih časova, kada smo govorili šta je to portret, bio je citat upravo iz ovog dela i prikazuje njegovu neobičnu pogibiju. Znači, predstavio ga je kao izuzetnog junaka, izuzetno hrabrog, pa je njegova sama smrt bila neobična, znači on nije poginuo kao što većina ljudi u ratu ginula, njega je topovsko đule pogodilo posred tela i kao da ga je prekinuo na pola. Znači taj moment njegove smrti i pre toga njegov portret, njegov opis. Prva brazda Milovana Glišića, glavni lik jeste žena Miona, koja je nakon što je muž poginuo u Srpsko-turskom ratu ostala udovica sa 3 maloletne dece, 2 sinova i ćerkom. U to vreme, znači ona živela je na selu, u to vreme većina žena koje su ostale udovice, pošto su im muževi poginuli u ratu, ili se preudala ili se vratila u rodnu kuću. Zato što je ne znam koliko na selu je u to vreme bio izuzetno težak. Znači ti ljudi koji su živjeli na selu su se izdržavali bukvalno samo od svog rada, znači sve što je trebalo da pojedu, popiju, oni su sami proizvodili i bilo je izuzetno teško da takav posao preuzme na sebe jedna žena. Prosto ona nije bila fizički, žena kao žena nije fizički spremna za takve vrste poslova. Oralo se na jedan primitivan način, znači nije bilo mašina kao što ih postoji danas, znači oralo se uz pomoć volova. Znači prva brazda u stvari, znači to je kad se uzore njiva pa ta brazda duboka, znači koju je njen sin u ovoj pripovedci uzorao uz pomoć volova, Ralo i volove. Znači to je prosto za takav način obrade zemlje bila potrebna fizička snaga. Međutim, Miona ne želi, znači uopšte ne razmišlja o tome da se preuda, niti da se vrati u svoju rodnu kuću. Ona na sebe preuzima sve te poslove i čak u jednom momentu u pripovedci je deda Jelenko naziva muž žena. Šta znači muž žena? Znači žena koja obavlja i jedne i druge poslove. Ona prosto postaje domaćin u toj kući zato što želi da sačuva rodnu kuću svoje dece, da sačuva njihovo porodično ognjište, ne želi da sve to propadne i da zaraste u korov. Čak ona odlučuje i da svoje sinove školuje, šalje ih u grad, žrtvuje se za njih, znači jedna majka žrtva, ali su i deca ju uzvratila isto merom, znači izrasli su u dobre momke, poštene, vredne i tako dalje. Znači njen sin Ognjen uzore svoju prvu brazdu, što majci donosi izuzetnu radost. Pripovetku Čiča Jordan smo pominjali takođe. Znači, govori o Čiča Jordanu koji je zaposlen da čuva seoske voćnjake i vinograde od dece koja te voćnjake uništavaju, koja kidaju zeleno voće, bacaju, gađaju se, lome grane i tako dalje. Iako na početku deluje da je strog jer viče na decu, jer grdi, jer juri za njima, mi vidimo da on u stvari ima meko srce i da je prema deci izrazito blagonaklon i kada oni počnu da ga moljakaju, da plaču, on se sažali i oslobodi kazne. Roman Hajduci Branislava Nušića, on može da se okarakteriši kao humoristički, kao avanturistički, kao roman za decu. Sam Nušić kaže da je napisao roman za decu. Govori se o jednoj dečačkoj družini koje se odmeću u hajduke kako bi
izbegli školu i o tome šta se njima dešava kada su se odmetnuli od kuće u šumu. Znači, prosto oni su smatrali da je taj hajdučki život interesantan, a onda kad se nađu te prve noći u šumi odvojeni od kuće, oni se prvo izuzetno uplaše, svi ti šumovi, zvuci, mrak i tako dalje deluju na njih. Oni tu pričaju neke priče, svaka priča je za sebe, tu imamo različite književne forme, jedan od njih priča bajku, jedan priča neku legendu, jedan priča basnu i tako dalje, i na kraju ih roditelji pronalaze, vraćaju, ali jedan simpatičan humoristički roman, verovatno da se većina vas seća. Pripovetku Desetica smo takođe pominjali kada smo govorili o oblicima i formama pripovedanja. Glavni junak je siromašni dečak, znači pripovetka je pisana u prvom licu jednine. Siromašni dečak je došao u veliki grad da bi se školovao, potpuno je usamljen, otuđen od svih, jer je drugačiji od onih svojih školskih drugara. To su uglavnom bogati sinovi iz bogatih porodica koji imaju sve ono što im treba. Ovaj dečak je potpuno odvojen od njih, otuđen. Znači, prikazana je jedna ružna vremenska atmosfera, kiša pada danima, sve je onako tmurno i samo raspoloženje junaka je potpuno u skladu sa vremenom. Međutim, majčino pismo u kojem se nalazi Desetica, za koju on zna da je poslednji novac koji majka ima, njega izrazito obraduje i vraća mu veru u život, vraća mu neki životni optimizam, ne zbog toga što njemu taj novac kao novac znači nešto posebno, već zato što shvata da ipak negde na svetu postoji neko ko o njemu brine, ko mu želi dobro, znači da nije potpuno usamljen kao što mu to na početku pripovetke izgleda. Pripovetka Pohod na mjesec Branka Ćopića je pripovetka iz zbirke Bašta sljezove boje. Govori o pripovedačevom detinjstvu, znači pisana je takođe u prvom licu jednine, glavni junak je dečak Baja, to je u stvari, znači on je pripovedač i možemo da ga izjednačimo i sa piscem. Pojavljuju se likovi dečakovog dede Rada, njegovog strica Nikole i prijatelja njegovog dede Samardžije Petraka. Samardžija Petrag i ded Rade su vrlo bliski prijatelji, međutim potpuno različiti tipovi ličnosti, što se pokazuje upravo u ovoj pripovedci. Dečak Baja je opčinjen mesecom i on želi da dohvati mesec. Ded smatra da je to naravno budalaština i pokušava da mu objasni da je to nemoguće, a Samardžija Petrag čini upravo suprotno i kreće sa dečakom u taj noćni pohod na mesec. Oni se penju na jedno brdo, onda jer dečak misli da kad se popne na to brdo da će mu mesec biti bliži i da će uspeti da ga dohvati. Oni čak nose sa sobom one grabulje kojima se skuplja trava, a onda kada se popnu na brdo i kad vidi da je mesec dalje, Samardžija Petra, kako bi ga utešio, objašnjava mu da se mesec uplašio od njih i da je zbog njih pobegao. U stvari, o čemu se tu govori? Govori se da Samardžija Petrag smatra da svako treba ići za svojim željama i svojim snovima, da svako treba da pokuša da te svoje snove ostvari, koliko god oni izgledali nemogući, a ded Rade je potpuno suprotnog mišljenja i on smatra da čovjek treba biti zadovoljan onime što ima i da ne treba da pokušava da ima nešto više. Znači da treba da se drži u životu nečega što je sigurno. Mostovi Ive Andrića su u stvari jedan lirski zapis, iako pripadaju epskom književnom rodu. Sam Andrić je bio
on oduševljen mostovima, on mostove smatra najznačajnijim građevinama i mostovi se često pojavljuju u njegovoj književnosti, znači njegova vrlo značajna pripovetka Most na Žepi i najznačajniji roman Na Drini ćuprija upravo govore o mostu. Ovde u ovom lirskom zapisu govori zašto je to tako, zašto je on uopšte fasciniran mostovima, zato što su mostovi za razliku od svih drugih građevina namenjeni svakome. Znači svaka druga građevina osim mostova se pravi za određene ljude, znači za određenu kategoriju ljudi, jedino su mostovi svima namenjeni, oni su prema svakom jednaki, spajaju obale i ljude, oni pokazuju da čovek kada je naišao na prepreku nije zastao pred tom preprekom i nije odustao, već je uspeo da tu prepreku savlada i da stvori most. Znači mostovi ne spajaju samo dve različite obale, već i spajaju ljude na tim obalama. Nebeska reka Grozdane Olujić pripada umetničkoj bajci, međutim ona je donekle bliska i legendi. Znači, osim što govori o tim nebeskim rekama, ona na neki način objašnjava i kako je nastala Duga. Znači, po rođenju mala reka nije željela da teče ni na jednu stranu sveta, već je željela da teče po nebu. Velika rečna majka joj to zabranjuje, naređuje da je svi čuvaju, međutim jedne noći kada je bilo jako nevreme i kada su se sve reke uplašile i povukle u svoja korita, mala reka je iskoristila tu njihovu nepažnju i pobegla, popela se na nebo. Ujutru kad je prestao pljusak, reke su videle da se na nebu nalazi Duga. Znači, s jedne strane govori o rekama, reke prikazane kao živa bića, imaju svoja imena, velika rečna majka upravlja svim rekama i tako dalje. S druge strane, objašnjava se kako je nastala Duga. Pripovetka Dečak i pas Danila Kiša prikazuje ljubav između dečaka i psa i prikazuje njihovu neobičnu povezanost. Znači, njihove sudbine su bile povezane na sličan način, kao što pas nije imao svoju porodicu, tako i dečak ostao bez oca. Neka posebna tuga i usamljenost su spojile dečaka i psa. Pripovetka ima tužan kraj, znači dečak mora da se odseli sa svojom porodicom i da ostavi psa, a pas od tuge umire. Znači tu ovim događajima saznajemo na osnovu pisama, znači ima jedan deo gde pripovedač govori o tom događaju, a onda imamo pismo dečaka gospodinu Berkiju i odgovor gospodina Berkija na dečakovo pismo. U tom odgovoru mi saznajemo da je pas umro. Roman Robinson Crusoe Daniela Defoe prikazuje život moreplovca Robinsona na pustom ostrvu, znači on se posle jednog brodoloma našao na pustom ostrvu na kojem je proveo 27 godina i govori šta mu se sve dešavalo i kako je on zapravo preživeo na tom ostrvu, spada u avanturističke romane. Doživljaj Toma Sawyera, znači govori o neobičnim pustolovina dečaka Toma Sawyera, znači pored likova pojavljuje se Huckleberry Finn kao njegov najbliži drugar, pojavljuje se Rebecca ili Becky Thatcher kao devojčica u kojoj je Tom zaljubljen. Verovatno se sećate, pretpostavljam da je jedan deo vas gledao i film rađen po ovom romanu, znači jedan simpatičan avanturistički roman za decu u kojem se opisuju te pustolovine, znači Tom je prikazan, znači on nema roditelje, živi sa svojom tetkom, jedan nestašan dečak koji stalno upada u neke probleme, ali vidimo da je on izuzetno pozitivan lik, znači izuzetno pametan dečak, da je dobar, pošten i tako dalje. Roman 20.000 milja pod morem je naučno-fantastični roman, međutim vi ste u 5. razredu obrađivali odlomak
U odlomku se govori o šetnji po morskom dnu i da je tom prilikom otkrivena Atlantida, odnosno potonuli kontinent. Autor romana je Jules Verne. I tu smo završili epska dela. Ostala su još 3 dramska dela, to su Kirija, Kapetan John Pipplefox i Biberče. Kirija je drama u jednom činu, odnosno komedija, znači književni rod je drama, a književna vrsta je komedija. Jednočinka je komedija u jednom činu. Znači u odlomku koji je u vašim čitankama otac porodice koja treba da se iseli iz stana jer mesecima nije platila kiriju, traži od dece da se pakuju, znači oni prosto moraju da se pakuju jer napuštaju stan, ali on ih navodno vodi na jedno putovanje i to je izmišljeno putovanje, vodi ih kroz zemlje i predele koje oni verovatno nikada neće videti, znači na jedan šaljiv način govori o raznim zemljama, znači prosto na kraju odlomka mi vidimo da dolaze ljudi koji njih iseljavaju, znači s jedne strane je komično, to kako on prikazuje zemlje, predele kojima oni putuju, s druge strane situacija u porodici nije baš tako komična. Nešto što je onako prilično tipično za Nušića kao pisca. Kapetan John Pipplefox Dušana Radovića je radio drama, prikazuje kako se ostareli kapetan John Pipplefox, zvani Zvono, bori protiv sedmoglavog čudovišta, morskog čudovišta. Biberče Ljubiše Đokića, drama za decu, donekle je slična tema kao i narodna pripovetka Biberče. Znači ko je zapravo Biberče? To je dečak koji je izuzetno mali, manji od biberovog zrna, kao donekle, znači tematikom podsjeća na bajku, iako je drama, uspeva, znači pokazuje se u ovoj drami kako dobro pobeđuje zlo. Znači Biberče kao predstavnik dobrog uspeva da pobedi zlo. Ovo su bila dela za 5. razred, znači 35 dela iz obavezne lektire, znači videli ste da tu ima svega ili od kratkih lirskih pesama pa do romana koji nisu baš, koji su poprilično i obimni. Da li imate nešto da pitate u vezi sa 6. razred? Da. Dobro. Ponovo krećemo od narodnih lirskih pesama. Samo jedna narodna lirska pesma se nalazi u vašoj obaveznoj lektiri. To je pesma Najveće žalo za bratom. Ona pripada porodičnim narodnim lirskim pesmama. U toj pesmi je gradacijski prikazana žalost mlade Đurđeviće, znači ona dočekuje, znači vojnici se vraćaju iz rata, ona ih čeka jer želi da dočeka svog muža, devera i brata, međutim pošto ne dočekuje ni jednog od njih, ona od žalosti način na koji ona izražava tugu zbog onih poginule i zbog najmilijih koje je izgubila su gradacijski poređani od najblažeg ka mužem do onog najjačeg šta je uradila i da je najviše sebe kaznila za bratom. Pesma Veče Đure Jakšića pripada rodoljubivim lirskim pesmama. Ona pomalo liči na deskriptivne pesme zato što se prikazuje veče i zalazak sunca. Međutim, taj zalazak sunca se tematski povezuje sa vitezom koji pada na bojištu i mesec koji se nalazi na nebu podsjeća na oreol, znači taj vitez se posvećuje, on postaje svetac zato što je dao svoj život za otadžbinu, zato što je pao na bojištu. Pesma se odnosi na kosovske junake, znači iako nosi naslov da nam liči na opisnu ili deskriptivnu pesmu, znači zove se Veče, iako postoji opis zalaska sunca, odnosno opis večeri, ipak je to rodoljubiva lirska pesma jer govori o junaku koji je pao za slobodu svoje zemlje. Pesma Sveti Sava Vojislava Ilića takođe spada u rodoljubive lirske pesme. Nje se verovatno sećate
govori o dolasku Raska na Svetu Goru i govori o njegovom primanju monaškog čina, znači počinje onim stihovima ko udara tako pozno u tišini noćnog mira, znači gde on moli te monahe da mu otvore vrata manastira i govori da je odlučio da se posveti Bogu. Znači, ja pretpostavljam da većina vas zna ovu pesmu, obično se ona recituje na proslavama Svetog Save u školi. Pesme Moja otadžbina i nasleđe takođe pripadaju rodoljubivim lirskim pesmama. U pesmi Moja otadžbina Alekse Šantića lirski subjekat je potpuno sjedinjen sa svojim narodom, on osjeća svaku patnju svog naroda, znači i ono što je bitno u ovoj pesmi jeste da otadžbina za lirskog subjekta nije samo zemlja obična, znači omeđena granicama, znači nije ograničena na jedan konkretni prostor, već je otadžbina svako mesto na kojem živi srpski narod. Pesma Nasleđe Milana Rakića pripada, znači tim rodoljubivim pesmama Rakićevim zajedno sa pesmama Na Gazimestanu i sa pesmom Simonida koju ste vi obrađivali u 7. razredu, znači to je taj neki kosovski krug pesama jer je Milan Rakić bio konzul na Kosovu i dok je tamo živeo, tamo su i nastale ove pesme. On govori o svojim precima i da je izuzetno ponosan što u njemu teče junačka krv, da je izuzetno ponosan na te svoje pretke i to što je potomak slavnih predaka njemu pomaže da savlada neke životne teškoće sa kojima se on susreće, koje u odnosu na to šta su preživljavali njegovi preci deluju sasvim obično i sasvim bezazleno. Pesma Selo Jovana Dučića jeste opisna lirska pesma, znači prikazuje se jedno ribarsko selo u noći, međutim na samom kraju pesme u poslednjem stihu donekle ona postaje i misaona, znači selo spava, svuda je mir, znači kaže se ribarsko seoce poleglo je u noći, međutim ništa se ne čuje se nikakav zvuk, prikazuje znači Čempresovu šumu, kako mesec sipa svoje srebro po njoj, ali na kraju pesme se pojavljuje časovnik koji otkucava, a taj časovnik ne čuje niko. Znači tu se na kraju u posljednjim stihovima govori o prolaznosti vremena, o proticanju vremena, znači da iako izgleda kao da je sve stalo, vreme nije stalo i ono neosetno uvek prolazi. Znači tako na neki način ističe i naš život. Pesma Ratar Veljka Petrovića pripada socijalnim lirskim pesmama. Lirski subjekat ovde izražava svoje saosećanje sa teškim životom ratara. Ratar voli svoju zemlju, ona ga napaja svojom snagom, ona mu daje veru u život, ali je on onako potpuno teško živi, prikazuje se njegove žuljevite ruke, prikazuje se kako on odmara na prugu, ali znači njemu snagu daje ta zemlja, znači da može da nastavi da radi i da je obrađuje i dalje. Pesma o poreklu Desanke Maksimović, rodoljubiva lirska pesma, imate jedno pitanje u vašim zbirkama gde je dat odlomak iz ove pesme i traži se od vas da odgovorite ko je lirski subjekat. Lirski subjekat u pesmi o poreklu jeste car Dušan, potomak slavnih Nemanjića i moćni osvajač. Pesma Plava zvezda Miroslava Antića i pesma Čudesni svitac Dobrice Erića imaju isti osnovni motiv. Ono što je za Miroslava Antića Plava zvezda, to je za Dobricu Erića Čudesni svitac. Obe pesme pripadaju misaonim lirskim pesmama i govore o nekom životnom cilju koji nas vodi napred, koji nam obasjava put, o idealima za kojim tragamo i za kojima treba da idemo, koji nas vode napred kroz život. Pesma Hvala suncu, zemlji, travi Stevana Rajičkovića
pripada književnoj vrsti pesama koje se zovu ditiram. Ditiram su pesme koje potiču još iz antičke Grčke, ovaj naziv i ova književna vrsta, to su pesme u kojima se slavi život. Tako i u ovoj pesmi Hvala suncu, zemlji, travi, negde ćete naći u nekim zbirkama da se ova pesma zove i pohvala. Lirski subjekat se zahvaljuje bukvalno svemu što ga okružuje. Znači, čitavoj ovoj prirodi, vazduhu, zemlji, suncu, travi i tako dalje. Čak se zahvaljuje i negativnim stvarima kao što je bol, jer smatra da on kaže hvala srcu za bol, jer smatra da je to nešto što čini čoveka jačim. Znači da čovek treba da uživa jednako u svemu što ga okružuje i onom što je lepo i onome što je manje lepo i da u svemu tome nađe neku korist, da sve postoji u životu sa nekim razlogom, pa čak i te ružne stvari jer nas one jačaju. Pesma Šljiva Milovana Danojlića je deskriptivna lirska pesma, opisuje se šljiva kroz godišnja doba, od buđenja, kaže se da se ona budi krajem aprila, posle toga ona razvija svoja krila, cveta, se za neko vreme smiri, pa onda ponovo izbaci svoj plod, znači kroz sva 4 godišnja doba prikazana šljiva, znači ima više personifikacija, ona se budi, znači ona spava, različite glagole personifikovane koristi pesnik da bi dočarao i prikazao šljivu. Pesma Breza Sergeja Jesenjina, takođe opisna lirska pesma, vidite iz samog naziva, ovde je breza prikazan jedan zimski pejzaž, breza je prekrivena snegom. Pesma Papirni brodovi je pesma u prozi, autor je indijski pesnik Rabindranath Tagore, vi ćete njegove pesme čitati i u srednjoj školi, najpoznatija od njih je pesma Čeznem da ti kažem. U pesmi Papirni brodovi govori se o dečaku koji želi da svi čuju njegovo ime i da svi čuju za kraj u kojem on živi. On onda pravi papirne brodove, na tim brodovima ispisuje svoje ime i pušta ih nadajući se da će oni da otplove u ruke nekih njegovih budućih nevidljivih prijatelja, da će neko saznati negde na nekom drugom kraju sveta da on postoji, da će saznati njegovo ime i da će saznati za njegov kraj. Znači, to je bilo sve što se tiče lirskih pesama. Imali smo 14 lirskih pesama, od toga jedna je narodna, pesma Najveća je žalost za bratom, a ostale pripadaju umetničkoj ili autorskoj književnosti. Dolazimo do književnog roda epike i prvo krećemo od narodnih epskih pesama. Vi ste u 6. razredu obrađivali 2 kruga narodnih epskih pesama, znači u 5. je 1, to su pesme pretkosovskog tematskog kruga, u 6. razredu se čitaju pesme o Kosovskom boju i pesme o Marku Kraljeviću. Od pesama o Kosovskom boju ja sam ovde izdvojila 5 pesama, to su pesme Smrt majke Jugovića, Car Lazar i carica Milica, Kneževa večera, Kosovka devojka i Propast carstva srpskog. Pesma Smrt majke Jugovića, cela pesma je gradacija, govori se o bolu, znači majka se susreće, suočava sa smrću svoje dece, svih 9 sinova su poginuli u Kosovskom boju i 10. muž, stari Jug Bogdan. Udari bola se pojavljuju od najslabijeg do najjačeg, znači prvi udar bola jeste kada ona odleti na Kosovo, znači tu naravno imamo i hiperbolu, imamo i fantastične elemente, ona je molila Boga da je da krila sokolova, da je da krila labudova i oči sokolove i da odleti na Kosovo i da vidi šta se tamo dešava, onda se suočava znači sa činjenicom da su svi njeni najbliži poginuli. Kad se vraća svojoj kući, dočekuju je snahe, znači sa njihovim bolom se suočava, onda noću vrišti Damjanov konj koji žali svog gospodara i poslednji udar bola koji majka nije mogla da izdrži jeste moment kada Gavranovi
inače poznati u narodnoj književnosti kao ptice zlosutnice, kao ptice koje donose loše vesti. Oni bacaju u krilo Damjanovu ruku i tu majčino srce već više nije moglo da izdrži i ona umire od bola. S jedne strane, znači, prikazana konkretna majka, majka Jugovića, s druge strane prikazana i sudbina svih ostalih majki koji su izgubile sinove u ovom boju. Obratite pažnju ovde na pravopis, majka se piše velikim slovom zato što je književni lik. Pesma Car Lazar i carica Milica, 3 dela ima pesma. U prvom delu veče uoči kosovskog boja Milica traži od svog muža Lazara da je ostavi jednog brata. U drugom delu pesme, na sam dan, znači kad vojska kreće u boj, ona zaustavlja braću redom i nijedan od njih ne pristaje da ostane sa njom. I u trećem delu pesme, znači nakon boja, Milica dobija vesti najpre od Gavranova, a potom i od sluge Milutina. Bitan je kolektivni lik Jugovića, da su oni svi u jednom isti, da nijedan od njih ne želi ni po koju cenu da ne ode u boj, odnosno da ostane u Kruševcu. Navodi, znači da svi kažu da ne postoji ništa što bi njih zaustavilo, čak i da im car pokloni grad. I možete da obratite pažnju, znači osim na njihov kolektivni lik, posebno se izdvaja lik Boška Jugovića. Na kraju pesme on jedini još uvek nije mrtav i iako je bitka izgubljena, on i dalje pokušava da nešto uradi i još uvek ubija Turke, iako je potpuno očigledno da je sve propalo i da je bitka izgubljena. Pesma Kneževa večera za temu ima motiv oklevetanog viteza. Ovde je u ovom slučaju konkretnom, to je u pitanju je Miloš Obilić, pošto je oklevetan da će izdati cara na Kosovu da bi dokazao svoju nevinost, on se zaklinje da će ubiti turskog sultana Murata. Kao što je majka Jugovića predstavnik svih majki koje su izgubile sinove, tako je kosovka devojka predstavnik svih devojaka koje su izgubile svoje verenike ili žena koje su izgubile muževe. Kosovka devojka se nakon boja nalazi na tom bojištu, ona prevrće junake u krvi, koga nađe živog, ona pokušava da ga onako dovede u neko najnormalnije stanje, pokušava da mu pomogne, umiva ga, hrani, nailazi na junaka Orovića Pavla, postoji čak i umetnička slika, znači sa likom kosovke devojke koju u rukama nosi 2 bokala i dole pored nje leži Orović Pavle. Ona traži na tom bojištu verenika, kuma i devera i od Orovića Pavla saznaje da su sva trojica mrtvi. U stvari ona traži Ivana Kosančića, Toplicu Milana i Miloša Obilića. U pesmi Propast carstva srpskoga govori se da je car Lazar svesno izabrao poraz na Kosovu kako bi dobio nebesko carstvo, odnosno da je mogao da bira da li želi zemaljsko ili nebesko carstvo. U slučaju da izabere zemaljsko, pobedit će tursku vojsku. Ukoliko izabere nebesko carstvo, bit će poražen, ali on svesno bira to nebesko carstvo jer smatra da je ono večno, za razliku od zemaljskog koje je vremenski ograničeno. Znači ovde jasno vidimo da je narodni pevač tražio objašnjenje za kosovski poraz i da je to kosovski poraz objasnio da je svesni izbor cara Lazara. Pesme koje govore o Marku Kraljeviću, vi ste verovatno u školi čitali više pesama, obično se obrađuje i Marko Kraljević i Vila i oranje Marka Kraljevića, međutim obavezne su 2, Marko Kraljević ukida svadbarinu i Marko Kraljević i Musa Kesedžija.
U pesmi Marko Kraljević ukida svadbarinu, Marko ubija crnog Arapina koji je nametnuo obavezu da svako ko se ženi i ko se udaje mora da mu plati da bi to mogao da učini, i on ubivši crnog Arapina spasava sve one devojke i momke koji nisu imali novca pa su zbog toga ostali neudati ili neoženjeni. Pesma Marko Kraljević i Musa Kesidži, o njoj ću malo više da vam kažem, zbog čega je ona posebna. Na početku se pojavljuje velika hiperbola, nakon 3 godine kad Marko izlazi iz turskog ropstva, odnosno kad turski sultan naređuje da ga izvade, on je onako kako njegov izgled je potpuno hiperbolisan, znači njemu je kosa do zemlje, on se tom kosom pokriva, nokti su mu toliko veliki da bi mogao orati, on ogleda svoju snagu u tome što stiska suvu drenovinu, hoće li iz nje izaći, hoće li kapnuti neka kap vode. Onda kad bude spreman za boj da se suprotstavi turskom odmetniku Musi Kesidži, on odlazi kod Novaka Kovača i traži da mu iskuje sablju najbolje što može, kako nikad dotad nije iskovao. Kad mu Novak Kovač kaže da jeste iskovao samo jednu bolju sablju o boljem junaku Musi Kesidži, Marko Kraljević ga kažnjava vrlo surovo, odseca mu ruku. Nakon toga mu daje novac da bi mogao do kraja života da se izdržava, ali tu vidimo Markovu izuzetno negativnu osobinu, znači on je sujetan, on reaguje kad čuje da postoji bolji junak od njega na jedan baš surov način. Onda sam boj između Marka Kraljevića i Muse Kesidži je prvo njihov susret, kontrast koji govori Musa Kesidžija, on govori o svom životu i o svom poreklu i suprotstavlja tome Markovo poreklo, znači dok je njega rodila Arnautka kod ovaca na Studenoj ploči, Marko je rođen na dvoru kao Kraljević i tako dalje. Prilikom samog boja vidimo da je Musa jači od Marka, ali Marku pomaže vila, on vadi noževe, sakrivene noževe i na neku prevaru ubija Musu Kesidžiju, ali kad shvati da je ubio boljeg od sebe, on onda plače. Znači, sve ove negativne osobine koje su prethodno prikazane, sad ih narodni pevač ublažava tako što Marku daje suze, znači što on plače kad shvati da je ubio boljeg od sebe i na neki način se kaje, ali onako u većem delu pesme su prikazane njegove negativne osobine. Bajka Mala vila, narodna bajka, razlikuje se od drugih bajki zato što nema srećan kraj. Znači, možemo je svrstati u bajke zato što govori o nekim fantastičnim događajima. Sama glavna junakinja Mala vila je jedno fantastično biće, izmišljeno. Ona raste zahvaljujući ljubavi Mladog Kraljevića. Kraljević nju nalazi u vrtu, ona je izuzetno mala, njemu se svidi, on svake večeri odlazi u vrt i ona je svake večeri sve veća i veća. Znači, da kralj izrasta u normalnu devojku, on rešava da je uzme za ženu, ona od njega traži da je obeća da će uvek biti veran, međutim onog momenta kad on nije ispunio taj zavet o vernosti, kad je na sahrani svog oca ugledao jednu ženu koja mu se svidela i zbog nje ostavio svoju malu vilu, Mala vila nestaje. On naravno sa tom drugom ženom nije bio srećan, vrlo brzo se rastaje od nje, a onda odlazi da traži svoju pravu ljubav i svoju vilu, ali je više nikada ne nalazi. Svake večer je čeka u tom vrtu, ali se ona ne pojavljuje. Znači, nema ova bajka srećan kraj zato što Kraljević nije ispunio svoj zavet o vernosti. Pripovetka Jablan Petra Kočića, Jablan je bik, dečaka Luje, znači njegov bik, on je predstavnik naroda, s druge strane je carski bik Rudonja koji je predstavnik austro-ugarske vlasti, oni imaju zakazanu borbu, Jablan i Rudonja, Jablan pobeđuje Rudonju i na neki simboličan način najavljuje oslobođenje bosanskog naroda od austro-ugarske vlasti. Pripovetka Bogojavljanska noć Svetozara Ćorovića govori o jednom dečaku koji čeka bogojavljenje da bi se otvorila nebesa, jer veruje da ko vidi otvaranje nebesa na bogojavljenje i pomisli želju, da će mu se želja ispuniti.
Njegova jedina želja jeste da mu ozdravi majka. Majka je skoro smrtno bolesna, prikazana u kući jedna bolesnička atmosfera gde ona leži, oko nje su neki lekovi, ona je onako skoro na samrti i dečak koji misli da će na taj način majka ozdraviti ukoliko on bude čekao i video da se otvore nebesa i pomislio želju. Pripovetka Bure Isidore Sekulić, glavna je napisana u prvom licu jednine, glavna junakinja devojčica koja u svom dvorištu u jednom starom buretu gradi svoj svet. Znači, govorili smo i na prethodnim časovima o ovoj pripovetci, autor Isidora Sekulić. Pripovetka Aska i Vuk Ive Andrića, nemojte da je mešate sa basnom, nema veze sa basnom, iako su likovi životinje, pripovetka u stvari zapravo govori o umetnosti. Aska je ovca balerina, neposlušna, drugačija, znači ovde prikazuje Andrić umetnika i kako se umetnik razlikuje po svom senzibilitetu od ostalog sveta, od ostalih običnih ljudi, tako je i Aska kao umetnica drugačija od ostalih ovaca iz svog stada. Jednog dana ona se susreće u šumi sa strašnim krvoločnim vukom, potpuno je pretplašena, paralizovana, nema snage čak ni da beži i smatra da njen poslednji pokret može da bude samo ta igra koja je bila prilično posvećena. Ona kreće da izvodi baletske pokrete, u početku je to onako bojažljivo, stegnuto, prikazuje pokrete koje je učila na prvim časovima u školi. Kad vidi da Vuk reaguje na njenu igru, a Vuk je prvo začuđen, nije mu jasno šta se dešava, potpuno je iznenađen da je moguće da je naišao na jednu takvu ovčicu, onda se njena igra dalje razvija znači ona sama izmišlja nove pokrete kao da sama režira jedan balet, jednu baletsku igru. Vukovo iznenađenje se pretvara u čuđenje, čuđenje se pretvara u divljenje, on postepeno zaboravlja na svoju vučiju ćud. Ta umetnost koju Aska izvodi pred njim njega potpuno potiskuje ono što je zlo u njemu i on... Šef, Aca, Viljuškov, nisu to njeni. I on zaboravlja zaboravlja svoju vučiju ćud i ide onako slepo za njom, ona ga vodi i on za njom ide ne razmišljajući, više zaboravljajući ko je i šta je. Ta opčinjenost Askinom igrom njega košta života, čobani ga ubijaju. U jednom momentu kad čobani pucaju u Vuka, deluje kao da je Aska pogođena, kao da je mrtva, međutim ona pada onesvešćena, dugo je bolovala nakon ovoga, ali je uspela da preboli, postala je poznata balerina, na scenu je postavila taj svoj balet koji je igrala pred Vukom, gledaoci su ga nazivali igra sa smrću, a Aska je uvek taj svoj balet nazivala igra za život. Znači ovde se govori o tome kako umetnost pobeđuje zlo, kako budi dobre, pozitivne osobine, znači i umetnost i volja za otporom da mogu da pobede svako zlo. Pripovetka Čudesna sprava Branka Ćopića iz zbirke Bašta Slezove boje, kao i pripovetka Pohod na mjesec, ima iste likove. Ovde je čudesna sprava sat, ded Rade misli, znači smatra sat čudesnom spravom zato što sat kuca, otkuca i sata donekla njega podsjećaju na ljudsko srce i on zbog toga smatra da je sat živ. Dok sat njegovog prijatelja Samardžije Petraka bude kucao, on sve dotad veruje da je njegov prijatelj dobro i da mu se ništa ružno nije dogodilo, odnosno da je živ. Bajka o dečaku i mesecu je sad tematski povezana sa pripovetkom Pohod na mesec. Govori o dečaku koji se živi u jednom zabačenom selu sa 9 kuća. Do njega je došla vest da su ljudi sleteli na mesec, znači govori o jednom stvarnom istorijskom događaju i on postaje opčinjen mesecom i želi on da ga dohvati i znači
tematski, još jednom naglašavam, slično sa pripovetkom Pohod na mjesec. Pripovetka Sedefna ruža, odnosno umetnička bajka Sedefna ruža Grozdane Olujić, znači u 5. razredu Nebeska reka, u 6. Sedefna ruža. Sedefna ruža je zapravo školjka koja živi na dnu mora u takozvanom donjem svetu. Ona mašta da dospe u gornji svet. Kad dospe, ona ne prolazi onako kako je očekivala. Znači ljudi iz nje vade biser, kidaju ono što je najdragocenije, što ona najviše voli, a nju bez bisera smatraju bezvrednom i odbacuju je. Nalazi je jedan dečak kojem je ona vredna i lepa čak i ako nema biser, jer on kad je stavi na uho čuje šum mora, a taj biser koji su ljudi iz nje iščupali završava u jednoj skupocenoj radnji i izaziva divljenje svih onih prolaznika, znači mami uzdahi i čežnju, znači svi se dive njegovoj lepoti. Pripovetka Ulica Filipa Višnjića Svetlane Velbar-Janković je iz zbirke pripovedaka Dorćol. Vi znate da je Dorćol kraj u Beogradu, turska reč koja znači raskršće. U ovoj pripovedci se govori, znači asocijacija je Ulica Filipa Višnjića koja se nalazi na Dorćolu, a govori se o slepom guslaru Filipu Višnjiću koji se u prvom srpskom ustanku na svoj način bori protiv Turaka tako što tokom cele bitke on peva uz gusle, s jedne strane hrabri srpski narod, podstiče ih da ne odustanu, da nastave, budi u njima snagu, a s druge strane plaši Turaka. Nakon bitke, znači kad je bitka dobijena, sam vožd Karađorđe želi da upozna tog slepog gusara koji je pomogao na svoj način da bitka bude dobijena i prikazuje se susret između Karađorđa i Višnjića. Leto lepog belca je naziv odlomka koji vi imate u čitanci, a to je odlomak iz romana Zovem se Aram, Vilijema Sarojana, znači jermenski dečaci, Arab i Murat u ovom odlomku kradu konje od svog suseda, bogatog suseda, žele da nauče da jašu, a nakon toga konje vraćaju. Znači kad su naučili da jašu, oni vraćaju konje nazad. Pripovetka Vanka Antona Pavlovića Čehova donekle možda tematski podsjeća, znači ovaj Vanka na dečaka iz pripovetke Desetica. Ovaj dečak je odvojen od svoje porodice, nalazi se u Moskvi gde je doveden da uči zanat. Inače on od porodice ima samo dedu koji živi na selu i takođe služi kod neke bogate porodice. On u Moskvi treba da uči obućarski zanat, živi u kući tog obućara, svog gazde. Međutim, on radi sve druge poslove, samo ne ono zašto je došao. On ima, služi, ne znam, da uspavljuje dete, da brine o njihovom malom detetu, da čisti, da donosi hranu i tako dalje. Znači, da služi i on je izuzetno tužan zato što za sve što ne uradi dobro, obućar ga surovo kažnjava i on i njegova žena tuku ga, maltretiraju i on piše pismo svom dedi i traži da deda dođe po njega i da ga vodi nazad u selo. Ne zna kako treba da napiše, kako treba da adresira pismo i piše umesto adrese dedi u selo i vraća se nazad nadajući se da će deda ipak doći, a mi kao čitaoci znamo da deda uopšte neće ni primiti to pismo. Romani Dečaci Pavlove ulice i Orovi rano lete se takođe obrađuju u 6. razredu, znači autor Dečaka Pavlove ulice Ferenc Molnar, mađarski pisac, govori se o sukobu dve dečije družine oko životnog prostora, odnosno prostora za igru. Tužan kraj, jedan od tih dečaka, najmlađi od njih, dečak Nemeček, umire, vođa jedne družine jeste dečak Boka, njima suprotstavljena družina, protivnici, na čelu te družine se nalazi Peri Arč, predstavnik crvenih košulja. Pretpostavljam da je većina vas čitala roman i da se seća. Roman Orovi rano lete Branka Ćopića govori o družini, Jovančetovoj družini, koji se odmeću
u Hajduke zato što žele da vrate svoju učiteljicu Lanu, jer je umjesto nje došao učitelj Paprika kojeg ne vole zato što se ružno ponaša prema deci. O tome se govori o prvom delu romana. U drugom delu romana ta družina, znači počinje Drugi svjetski rat i ta družina se priključuje i pomaže partizanima. Oni su zapravo orlovi koji su morali rano da polete, suočeni sa jednim strašnim istorijskim događajem, odnosno sa ratom. Autobiografija Branislava Nušića, znači Nušić tu opisuje svoj život od rođenja do ženidbe. On smatra da nakon ženidbe čovek više i nema autobiografiju. Na komičan način, humoristički, sa mnogo zaista humora, smešno prikazuje svoje odrastanje, svoje detinjstvo, školovanje, prve ljubavi. U čitankama imate odlomak koji govori o prvoj ljubavi, kako je on bio zaljubljen u komšinicu Persu. Znači, književni rod epika, književna vrsta autobiografija. I to je sve što se tiče epskih dela. Imamo još 3 dramska dela, to su komedija Izbiračica Koste Trifkovića, odnosno odlomak iz te komedije, gde se govori o devojci Malčiki koja bira svog budućeg muža. Svakom onom koji se udvara, ona nalazi neku manu, na kraju izabere najgoreg. Poruka jeste da izbirač naiđe na otirač, odnosno da onaj ko mnogo bira na kraju prođe kako ne treba. Analfabeta Branislava Nušića je komedija u jednom činu i smevaju se neuki predstavnici vlasti. Analfabeta je zapravo nepismen čovek, znači čovek koji je neškolovan, koji nije naučio da čita i piše. U jedan kraj Srbije, znači u načelstvo, stiže iz ministarstva pismo gde se traži, znači, da kažu koliko ima nepismenih ljudi u njihovom kraju, odnosno koliko ima analfabeta. Ti predstavnici vlasti ne znaju značenje reči, misle da je analfabeta neko ko je protivnik režima i za nepismenog čoveka proglašavaju onog koji je zapravo najpismeniji i najškolovaniji među njima, a to je školski nadzornik. Znači nešto što je tipično onako za Nušića, gde se ismeva ti predstavnici vlasti, gde se prikazuju komično kao glupi, kao neuki, neobrazovani, oni koji bi trebalo da predstavljaju narod i koji bi zapravo trebalo da budu najobrazovaniji. Slično to imate i u Sumnjivom licu. I ostala nam je još Jazavac pred sudom Petra Kočića. Sad ja sam ovde napisala da je komedija i obično se svrstava u komedije, međutim na neki način je ona i tragična, ima jetke satire. Glavni junak jeste seljak, znači bosanski seljak David Štrbac, koji tuži Jazavca jer mu je uništio rod sa njegove njive. On je prikazan kao onako jedan neuki seljak, pomalo blentav, pomalo budalast, međutim izrazito pametan, znači on se nalazi na sudu i u stvari mi u pozadini vidimo da on kritikuje sudstvo i da kritikuje okupatorsku austro-ugarsku vlast. Znači, ovim smo završili 5. i 6. razred, znači imate 35 dela iz 5. razreda i 38 dela iz 6. razreda, znači ukupno 73 dela za ova 2 razreda. Na sledećem času ćemo obnoviti 7. i 8. razred. Ako imate šta da pitate, ja ću sad sve da vas odmutiram. Nadam se da vas nisam mnogo umorila. Ili ima neko nešto da pita?